ligama lami mina ngimpendulo ngwaseMpumalanga ekhomba so. Kodwa manje ngila KZN ngizofunda isikole. Seke wathola ukuthi mina ngiyawuthanda umculo wesintu noma ke umculo lodlala isiginci entambo. Futhi ke ngawuthanda ngimncane bokugulama kwami la ngitalako mina bayangadi abantu. Ngikhuluma Siswati nethi ngoba mangila kwaZulu ngikhuluma isiZulu ngoba babe bangasiva Siswati sami. Kodwa ke mina ngikhuluma Siswati ngisuka eMpumalanga ekhomba so. Ikhomba so i-village. Ilo umasipala wangakithi iNkomazi i-district lengiphuma kuyo iHlanzeni le Malelane naSena Sport ngala kuBotonga labanye bayathi leyo ndzawo. Kusho ukuthi mina bengithanda maskandi ngimncane kusagula maka ngawuthanda ukuthi kugule maka ngihlele ngivathi ingoma ekhuluma ngamake kodwa lethi ingoma lengitiva tikhuluma ngokuthi make soshonile mina bengingasenalo ithemba ukuthi makwami utawuphila. Then make waphila kodwa mina ngabe sengithanda vele maskandi nginalo umqondo ukuthi vele mina ngidawukhula ngicule maskandi njani. Wathi later wakhona lo munye umculo welivumo vele kodwa sewashona. Atfala manje ngiyacala manje ngiba mlandzeli wakhe ngivathi ingoma takhe kodwa kokuqala bengingalandzeli yena. Khona lo munye lengiyimbali naye kodwa welivumo udlala noma ngabe liluphi ihlobo lesindvu sesiZulu. Seke ngacula bengihleli ngiphupha labanye futhi ababaculi ngathi bangikwatela bahleli ngathi echibini lasekhathi thina sikubita ngokuthi kusegriblen kuleyo ndzawo. Ngihleli ngibona ngathi bangikwatela okay ngacala ukucula ngirecorda ngelaptop ngingakaze ngene e-studio ngoba namanje nje angisengakangena e-studio. Okay laphela lelo phupho kwasi lo mnyaka lo ngoba kungu-2016 manje. Ngo-2016 ngoJanuary ngisemakhaya kwaba khona liphupho ngibona ngoJanuary before